Meditacija budi kao planina. Sedi udobno u stolici ili fotelji, tako da ti oba dve noge budu na podu. Osjeti dodir tvojih stopala sa podom. Osjeti dodir tvojih noga sa stolicom ili sa foteljom. I osjeti kako ti se kičma ispravlja i kako uspravno sediš kao da nosiš krunu na glavi. Osjeti tvoje telo i duboko udahni i izdahni nekoliko puta. Pusti tvoj dah da teče sasvim prirodno i nemoj da utičeš na njega. Tvoje telo samo diše i ne treba da bude ni dublje, ni sporije disanje. Ako želiš, možeš da zatvoriš oči i onda zamisli jednu planinu. Planinu koja se tebi posebno sviđa. To može biti ova planina na slici. To može da bude i neka druga planina koju ti poznaješ. Ili planina koja se viđa iz daleka u nekoj knjizi ili filmu. Ili neka planina koja postoji samo u tvojoj mašti. Možda se pojave i slike različitih planina. Slobodno ih posmatraj i sačekaj dok se ne odlučiš za jednu planinu. Sada razmotri sasvim polako njen oblik. Vrh koji stremi ka visini, strmi ili blago nagnuti obronci, baza koja počiva u dubini zemljine kore. Možda možeš primetiti koliko je planina masivna, koliko je stabilna i potpuno jedinstvena u svojoj formi i obliku. Dok ti sediš i dišeš sa slikom tvoje planine i svestan ili svesna njenog oblika. Ništa ne moraš da radiš, samo sediš, dišeš i posmatraš tvoju planinu. Ako želiš, možeš preuzeti ovu sliku tvoje planine u tvoje telo. Tvoje noge i tvoja stražnjica mogu da postanu čvrsta baza koja je ukorenjena na podu ili na stolici gdje se nalaziš. Ramena i ruke postaju obronci planine. Tvoja glava postaje planinski vrh.
Ti si planina. Možda možeš osjetiti snagu i stabilnost u tvojoj kičmi. Sedeći tu, poput planine koja diše, istrajno, stabilno, mirno. U potpunosti onakvi kakvi jesmo. Centrirani, ukorenjeni, nepokolebivi. Planina jednostavno miruje dok sunce luta nebom tokom dana. Svetlost, senke i boje se menjaju iz trenutka u trenutak, a planina ostaje mirna. Godišnja doba se smenjuju i vreme se menja iz trenutka u trenutak, a planina ostaje mirna. Mir koji traje kroz sve promjene. Planina je povremeno okružena oblacima ili maglom. Ponekad sneg pada po njenim padinama ili se na nju sliva ledena kiša. Planinu to ne brine. Ponekad je greje sunce ili okružena oblacima. Nekad je na vrućini ili u hladnoći. Planina ostaje mirna. Jednostavno je tu i uvijek svoja. Ponekad je potresaju žestoke oluje i snažni vetrovi, ali planina ostaje mirna. Ne uzrujava je ni vreme, ni ono što se dešava na njenoj površini. Ako sedimo mirno sa slikom planine, možemo ju uporediti s promjenama u našem životu. Možemo razviti isti, nepokolebivi mir i spokoj. I mi u životu doživljavamo kako se promjene dešavaju u našem umu, u našem telu i u našem vanjskom svetu. Proživljavamo vremena svetla i mraka. Doživljavamo oluje različitog intenziteta, kako u vanjskom svetu, tako i u našoj duši. Izdržimo vremena tame i boli, isto onako kako uživamo u trenucima radosti, zaljubljenosti i veselja. Čak se i naš vanjski izgled stalno menja, poput onog planine. U užurbanom vremenu u našem životu, kada nam mnogi oblaci zamagljuju pogled, a olujno je i neprijatno, seti se kvaliteta planine. Planina uvek ostaje mirna. Naše misli i osjećaji, naše emotivne oluje i krize
slične su vremenu na planini. Postajući planina u meditaciji, povezujemo se sa snagom i stabilnošću planine koja se također nalazi u dubini naše duše. Ako želiš, možeš se zahvaliti tvojoj planini koja te je pratila tokom ove meditacije i polako pustiti njenu sliku. U tvom tempu možeš polako da otvoriš oči i da mrdaš prstima, ruku i nogu, da se protežeš, zevaš i uradiš nešto što ti sada prija.